masude pasahat masudena nani holsohonme pasahat masudena nani holsohonme do tano dohot laut lan pedi tai jolma rohana do nasau ai guru di ibana do tano dohot laut lan pedi tai jolma Disima dapotomu sinakap ni roham. Disima dapotomu sinakap ni roham. Aidang adong gunana ng pe holsoako. Aidang adong tangiang dodalanna asa taruliho. Tangiang dodalanna asa taruliho. Bargeson songon na mamonai mamuhay ulaota di bagatan tikion imalas ayat sadarion Efesus 6 ayat 10 sono didok isi dukon nii gabi tugu ma rohamuna di bagasa Tuhani dohot di bagasan hagogoon na tugwi dukon nii gabi tugu ma rohamuna di bagasa Tuhani dohot di bagasan hagogoon na tugwi ido sahat ni hatani debata. Jadi marhite ulau di basa tikion totu habuk dorohamu pojot pikiranmu maheu roh hadok pikiranmu ala parserangon na doho na tua-tua na taholongi ala marhite hatani debata di basa tikion di hamu akka poparan ni amat taon do hatani tu hatanak ni asa tuguma rohamu tugu haporsiamu di bagasa Tuhani na pero parukilon lam tugu mahaporsyamu pasah tau masude tu Tuhani salut nak kanangaluk di rohamu asa Tuhani na patauhon akalas ni roha to pas-pasuna Tuhamu salut nak keluarga itu pak tu hatama salut na udata sana mamuka salut mangujung yan no patarota na tu tuan martan yang mahita debata Jehovah amanami na marhabangsa di banyo kicang di manogo nyari o Tuhan di pernako ni manata nyari di siala nau perculu marjungulu amanami kosong si Mikael omong na di arena saltu tikyon buro pehanu taripar di bagasan hai pason akka na makaholongi manangon dumobi ma akka yanakonna mamereng bakeni na toto nasidon dilon todo di nasida kahahipason do gogo bo nasida marhahipason mulai senaborha sian dinganan nasida kano parserahani saha tu dingananot Tuhan yon ho di nasida haipason marhite Tuhan siala maheu marsa dorohani saluhuna akka poparanna di parserangon nasida doho natorasna
Alani pos rohanani Tuhan, homa na mga lehon pangapulion, patugu maroha doho pikiran nasida, asa anggiat boy tumebu, tarapul rohani akapaparan na Tuhan, di pudian nyari ni amanamyon. Jalami sonang ni roha, tu paparan na asa madami sonang nasida, masadan roha nasida akana marhula-hula boru, di pudian ni amanamyon. Asa anggiat masalu na ahama na pinasita ni akapaparan na Tuhan, udang na pinipran nasida, udang na naing pinangilo nasida tuho, alay di boto-bodo alay Tuhan manang aha, na naing di pangilo nasida, nariko di nasida, pos rohanami Tuhan, lehono mo mai, marhite siyan asin roham. Alay Tuhan di bata amanami, di basa tikyon, na naing di batu pa mamuka ulanon alay Tuhan, adat pasahat, unos alay Tuhan, unos tu amananon, unos sapot, siyan akka hula-hula nasida. Anggiat matutu alay Tuhan gabi mana puti nauli, mana puti nadenggan, sa luhut na ulanon, dumol na to akka paparana, asal yung mo maaka nadenggan, nauli, tu sa luhut na paparan ni amananyon. Nang salut na kahula-hula na sida pe Tuhan, nanayin patupa ulaw non, dumod na nanayin akapasahaton hata nauli, hata nadenggan, pasu-pasu na sida. Asan giat marhite hatam na bedi ali Tuhan, di pasahat na sida akahata apul-apul, to akapaparan ni amananyon. Jalaboy tarjalo na sida, akahata nauli, hata nadenggan na nasanya kahula-hula na sida. So ni pataruhami amananyon, dohot akaadat parsarimatona, totong ma itupa asin roham asa dinggan sonang suaribu-ribuan mardalan ulaw ni alay Tuhan di bagasan sa daryon atong asiroham sa isa madusa nami maulate madiho marhita na Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maripita tayo. Sabat hupa siding do hataon huwingot do sabat hupa siding do hataon huwingot do saidaya katiman jalahi saya benar berdia makamu, saya Roma harajam, saya sah molong lerohan di bertemu semua yang dibentuknya. Lerohan kami saya mengambil separa, saya sama dosa kami sampai kesana. Di dosa di dalam berdosa Tuhan, unang kami begitu bangun junan, baru kami cari pengaruh. Ay hodon aku nada jauh, dohot aduh, roni kasang aku selilin-lilin. Amin. Atus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ito di parbadia mama dongani hita sa luhupna. Amen. So ni para horason malihita na barkulaburu. Diri songoni badiha mo sa luhupna, paparan na buru nami. Na buru nami purito. Ditikyon marujungolu masadalay nami. Oh, itu lah. Ay matutu nagabi pasahat sapu parpuri magwarna. Imulo sabu. Siya tulang na. Tonani namang do to amin no kale. Sebetulnya guna pasato kabapanahinad walay songoni mahoro partikian dong boy di bereng geleng na berjulu maka tulang mulai. Jadi pasama to na hami paparan na. Songoni bari siya musalu na bere nami. Paparan nila yan nami yon.
Oh bere dia mu salu na. Nak pula. Turcum matong muna turcum. Alay gulo hudok ko lae dia mu bere na mi salu na. Unang gabi mo promosi ro na bere da. Di sisa berita tuhami itu na tompangan berjumur layon. Tungas stop pudu lala. Alana negara rupi hutan amere ton layon. Apa politik pada waktu nang bawa tahu pestai. Jadi tersama ni merupakan singkat cerita ni layo. Jadi usi maksimal akabere. Cerita kembali tiga rupa ni nasa tuau masalah rekon. Atakas maju suku kamu akabere. Kira jam 3 na morning online bapak. Suku lain. Berek Ya kurus. mau borukku. Babu ang. Oh, bisa ini untuk jampi. Jadi mau lihat mak. Oh, nang napas sih suku-suku tulak pe saya tahu. Bunga berdebat tu bagi masalah jam ni waktu nayo danong nama foto. Jadi puasa songoni rangi foto moding rekor. Masa kasih akabere, nggak urok konak kanin. Dak babua so nasi tulala. Oh, no. Jiu babua so saya si buru bakara, nggak puas besair suara marah. Unang petangis sama akabere. Jadi piga mu berek kepeperan di lekon diperjuang kondohamu. Ada seda lekon dan mau diperjuang piga mu kepeperan lekon. Au tiga. Jadi itu dah berek. Au nak pemuru kau bre. Holong dulu nak ubai. Anggiat matutunian manupok amat tadu debata. Mording oleh kon lagi mendapat kapasu-pasu ham. Dia tak pula horok karak kubisudi. Mau latih mari Tuhan. Bodoh pada baik kamu ulaun. Na dengan depan moding nilai kon. Itu sinorok ko mo keberek ko sa luhuna. Alanong nga bere guk begini dia aku atu si songo dia kepastian na. Jadi tok songo ni pe. Jadi songo ni bari holai. Itu kisoto kubur tibion. Mas konur di songkon. Di bahasa bapa namina do to. Lima ulus Ibataru nyut de bos di pasar do paropang. Gulgul magorong mahulay. Marhasotan maho. Subur ni Razay mapurohotan. Rodo bapa namin na gurong. Bilir do urus gabi-gabi. Martamiang do mat tanahinan, amat tanaminahinan. Ang giat na gabi ho, lay. Mararak ng berburu. Kita ngetuat tarotong ni. Tang yang itulang ni. Marpinoper doho akabere namion. Ali baga seperti kenolay. Nunga marujungulu ho. Roro behami tulangmu. Babuan babain saput. Magwarna ulus patpuri. Anggil matutulay. Mana puito na uli, mana puito ringan mo to paramon. Asanggiat niyan, di pur-pur magorang mo sa luhuna, akan na mekmet, akan na dapat karejoan. Sa ipatulot ko makapangkat na uli, akan na persikola, akan na mekmet. Iliam ma, di pur-pur magorang, akan na so karejo, akan kaberan na miyon. Iliam makapangkarejoan. Tuksong onope, ulos na pasaton namin to holay ko, inulos pakuri, sotong manarita to din. Oras sa mariholay, selamat jalan ni mariho, selamat tinggal marihami sa luhut na kuparamu. Nang songoni akabera na sa luhut. Oras sa Sino ba kang itar ka? Iya.
Sama ketua namin na siyang Bonifacio kita pagkumahaban sa Tignay. Parjolo di Punguan Sarimatua, Marisondo hami ima tulang ni bere namin na jumula sunduton Purwa Margana Boru Beri Babiana Nasyakuta Nasidem Tuduk Sidem Puan Tungkai Wakili Parjolo Pasar Senturuk Berduka Cita Kalau mau maju Parjolo hatakku musim menampai sautik di keluarga Tuhan man di kita sehari setahun na dok. Alay takas do tatu si ragam ni Portibion di Hanguluan. Marragam, marmasa, martiki do sude di Hanguluan nun. Tikion matiki na sehari pehut Tuhan setahun na dok. Saluhut nai lain sakap ni jolma sakap ni tuhatta na sehari. Kuasa ni tuhatta do. Arana ini hami siang tulang gomos to mangidohon tuhamu. Manang aha penama sa tong keluarga tapasahat matu Tuhan. Karena hita na mangulu sa kana hal na maragama takas do tabo to bulsot tadui jala hamateon do jambar di mangulungan salin. Atong marpos di roha do hami. Ipargugoy Tuhan ma keluarga terus paranna Dilian ma apulaku na sumurong asa ang giat maris dehite ulat sa darion ulat sa matua tujuan non itambay tuan tuhamu agkasilas ni roha tu dunyari itang sidok kung song hata apulapul tuhamu keluarga nang tuwa paparanda dohonon ma songon pandokon ni si tua-tua dolok si marjarungjung panatapan do toba salpo masyak kamu akan nalungun Roma tujolon akasilas ni roha. Dia akan sesorapot rokap depe. Makilak may siya na daw, manjaw siya na nadok. Tibu madapotan akasi rakap ni tondina. Ima pasautan namin tuhamu sa keluarga. Dihamu na marongan tubo. Tong dodohon namin nasa panggadongan, mauliatin dodohon namin siya tulang na pature-turehon. Sa tikyon, une, sikop, ulaon, pamasik ko tumarong mana. Nang songan buat kami son perbuat pir. Asa dohonon pandok ke situa-tua pir mapoki bahu-bahu pacolongan. Pir matondi muna sa luhut. Luju-luju madihamu akka pacamotan. Jadi hujungi mahatakon dak pula gajang bisi dohonok ku adong depe naron akka waktu denggan depe nela pasar tu si gawe-gawe hami arana merdalan do tiki. Hujungi mahatakon song pandok songan apul-apul na terakhir nasihat kita siat tuhatai. Kau ni gunung tua dakana merdagul-dagul. Debatado silet tua tibu mahamu dia pulapul atong sasa ni suri satu boten ngasahat ulaton di mandokot nyarion ima pasako turur mana sahat mah terporasan sahat mah panggabian rohot mahita diramuti Tuhan ima hata nami gabi majalah horas gabi tulang melihat ema Tadi Tuhan tanam dibasai Pak Horas sama kita salut. Punguan abut di roha. Di Hamuna keluarga besar Pau. Kami di sana ngaroha di tulang si Tuhan. Sebenarnya apa sungguh bapak. Alay nang napulah usalahon nakalike di sana. Masa lu nang bayin natin. Waduh. Dunglaw tong guraja pinabudari sa sahat dari Tuhan. Idang binoto biman ang sungon dia binain happy-happy yung baru mulak siyan binan. Jadi sangat begitu sengit waktu. Alay mo lati mahudok ko di Tuhan, maluboy do behita pacupang din sa tingyo. Jala udok tulay kon na budari, biado roro parparilitan lain nangarap terpasti. Jadi si dohonok ko, nilai ko sudi di son. Dia kabirek wate bereda. Molo petundang ro apala suhut sa parlilitan beringin sa beringin. Kami mabirik kamu tay bereda, kalayate. Dan na pula gajang si dohonok ko di hamuna kalay di hamuak ka ito kanre dalam lohami dalam akas do sa laikon ala sa tanong banget dohan do ito kunahinan sangat itu dinggan do halako daladang tarlupaw kilala akka udi ni layon do akka itu yan ala sa mga horatiki nate jepe umur ni halako nate ito penabaron
Takar pula gajang daun sahit na. Harus lewat pitok sumut. Memang mau dipikiran, waduh naik naruh harus besar roh. Alai dalam halon dihamulai, dihamuk kabirik. Mula kasih tahu nonon, songoni mah orang dibetuhan ya teh. Alana songoni mora tumpuk dibetuhan teh. Jadi AHP na tak alami, AHP na naruh dua gasan mulut lah. Ba kata itu hama dokon sidok mau lihat imam bisa lek kusudia nak itu. Bilang kabirik ini kapaho. Muding nilayon. Doon namin sebagai tulang muna sekolah. Terus makaroon muna kalete. Dia mau kayak itu kabireda. Dalam halo sanga mo sendiri ni rinong-rinongi hatai kemudian doang naro. Ale dalam halo marila. Tapaturi ma pardalanata, tapaturi ma kapangalakota, tapaturi ma kehidupan tak tulipan. Asalam tabering mana song dia kapasusun ituan. Gawi tulang. Jadi masih doon namin masih tulang di hamuna lain namin. Ito nami, beri nami di bagas tikyon. Jala sunde akan nama saun biar tetap kita bersarah tutuhan. Jala posrohan nami, mau juju, buku kita bertanggung tutuhan, di Tuhan itu kita angka apulapun. Bersilas ngeroh. Jala hampir hubung nami do, kemudian naing angka arsak di bagas saun. Jala anak kolak kamu nama arsak, angka itu. Kalai, kabere, kami pedo. Ale tu dia kita lau, kalau tutuhan tahu bukan. Tu si mata pasahat sudi akan ata asak komangsong dia pe narumit di bagas sampai mikiran. Jala si donok kumuse na paling tigas na di hobere ate. Bapak ni magira. Aku si donok kutulak sa si tohang. Bo nama manggat sebagai bapak di Jaburda mereka. Aturi-turi kayo to man mereka. Aku mulut tiking ulu nilai kor itu. Jadi itu 200 beri kor tak kas. Asal laut pasal laut saya singgah 200. Tak so nak kula mulak tu tak berak singgah tu jauh ni. Dalam hamu ke kaberi tu bo to besong dia kamar hamu. Jadi sudah nok ko beri. O nama ama. Turi makaburu pakai itu moda. Ang gaduan gabi murak mari ko nak itu mo. Nang. Patulis. So inang boru di bate, inang ya boru ya. Kamulah yang menjadi ibu nak. Ya ber. Kamulah yang nanti menjadi ibu ya di tengah keluarga ini yang ya. Baik-baiklah. Binalah semua eda-edamu ini semuanya inang ya. Jangan seperti orang lain enggak diperdulikan keluarga-keluarganya, tapi kami lagi percaya sebagai orang tua, itulah doa kami. Itulah yang bisa kami sampaikan inangnya. Pokoknya bersatu hati lah kalian semua. Sekalipun hata nabuh pasat kami di kamu kabere. Jadi songon si budaya ta bataki di songon buah kami do. Parbipir. Kalau akau pama mendokon, ay dokon ka sebagai dulu nak pilpir mana poki to daw pat sa motan. Pirma to di muna sa luhut na luju-luju mak kapat sa mota tu. Di ta song ni man ro aku hata na buhi pasat tami ala dong rupiah ka bisan bulan-bulan so nakasat hata. Pasong ni man ulit. Sari madua. Perjolo may sasakali apa tu tu matong. Malay malah kemarin yang ngurus orang pature ture lain yang enggak menang alam itu ringgana alam kesadana roh kamu selalu lagi sangat malela lalu dari kamu leh di mana kata penyanyi itu kamu leh semua ini mah di berekku terutama deh kalau na berekku selalu nak kita pikir-pikir dengan acik dong nanti leh nang ilang pula sunggulan nain deh di kudennya ada berekku para semak kasus dia kayak waktu masal harumna tuh kan masa sudah masa soal tete para sudah mereka saya anggap menan pada ka awaran kudennya mereka itu anak kapal pas selalu dan kami terbela dan menonton jadi kan bisa bola paso sering ulingo. Rohami di bagas praktik yanon
lima nawar bigyan kabar ng marumulu kailan namin smartaw. So situ turuan namin di parlaw ni kailan namin yon. Ang tagamon kosong parlaw nila namin kailan namin yon. Di borongin na rin sinini martelepon ng anak namin panoni kebetulan ako karejo di pedalaman alay usahaon dumulak ito agip pala ko lang bogi pa marsiberengan produs di po nung mangina na parpuri kailan namin smartaw. Sinuron namin terlebih po po namin si Hendra ang po namin burang Sony ang po namin sa luhut na on sada buhay gabi historis do dito nga ni keluarga muna magpaun dito nga ni keluarga muna po namin dito nga ni Jabon tujulan niya riyon ang giyak man yan gabi si basa-basa siap pelajaran ng warung di Partikyanon naroto tunga-tunga ni keluarga ta takas mo bigatan ng salpo parlaw ni Burunay betong masong ni alilang naman bukay ito muna kabaw po namin keluarga besar Sunak Malela dang naman bukay alih horan naman ba pelajaran tuari na mangihut asa buhay toktong sadaro ka muna tujulan niya ron unang magdua sonde pola at dua sirmoringo sa matabi niya kalaopong tuwa muna sa luhut na susunin ng tuho opo namin si Hendra hindi maraming ngabit ko ng pungda o majuaro tikina tujulan niya ron maraming ngabit ko pungda asa buhay itong maniroy asa roka sa siroha tujulan niya ron susunin nga kabok po namin buru dapat anak karokap matong akan surat tam rokap dapat sariang masudi bereng akka ibu tong mondok pungda otiknya bos donon nami time tuar mana pas hatus dia kabulabul boleh pas Partikyanon si sada arsat do hita di bagasa Partikyanon di mahata nami san berapa so Amang buru namin marpaung Sunak Malela namar kamaramki so tutu rolo kami gula-gula muna si Otang Sirajolon si Otang Sirajoluan na dong di dua to tutu na masa pasoryon ito nga itong ni keluarga ta at hindi mo itong keluarga ta di manang jumulo lain namin kalap ata labong na at ito tuwak kamu sudah ka bereku ibebere namin sulit na sumaka seorang mengebulang kata nauli kena dinggan Diyan naman kung siya alam mo petarata di dapat si kopon paling putih kita jadi sono pes dia di kahar dia ka tulang muna hula-hula muna papu nama kami Aja tuh, paras tu sono pes dia haror dia ka hula-hula muna tulang muna lilas marah muna jadi aku ni tutu bison bu kami tu 5 harga pir abu 1.000 asa firma poki bahwa pasalongan firma to di muna tujulanon lucu-lucu kapas samotan jadi songon kata pengakuan kami Papua kata Papua siap kami asa air marjulak-julak besar tabu-tabu setengah di batu julak-julaknya di batu tabu-tabu hata nauli hata nadengga kalau berbeda katangiang asa puhamu metong hot batu ka dijago sampai kan na balik sa bulan ni dengan sautan namin akas do huberek kami kolong muna na marbere ibu kamu do kasaput song kolong muna ibere muna las boras pir di ibu kamu do sona tu kuadun nami pir na poki or bator pir maton dini hasuton salut na tuluju juma aka pacamotan aka hata gabe aka hata pasu di pasar tamuna do anjia maniani mat parbuwe ingot indion pinopat ni dongas sautan namyon dan ulang rupanya kalahin mat lingot tamu aka tulang na asa dapot muse aka ngani duluan dot kebersamaan muna salut na so lelo di dua madolon nami tutu mendan dulu aka hata pasu aka tagabi dapat sa muna salut na tu dongas sautan namyon saya unang mamubah saya unang mamasa Matuhita mo na su. Dia mo mang baru nami, baru bere.
ibabere sa taapu. Patay. Di ala de sial ini para buka ni nga tuto namin Tarlumoy ma kita ng umulison. Suang sungoni man ng dibarisan ni pula-pula namin. Jumulo mas kami mangidomaap. Tentang manang nasungot iya pepa akapangaladan namin pada sa aton. Sa ituhat kama na maraha tuhat ka. Suang sungoni ma ng hatapaso at apoda na uli na dila kamu tuhami. Diak po kami may martonga-tonga ni Jago. Oras na majalagami, buti na. Yes. Dalam
Ngabdok Hatatua. Oro ketik ke asasiat Esmuham selamat jalan Bapak. Kakak taruh kira. Oh, ada pun. Baik cumi nih agak terbigi. Ada. Tapi na salah sa popan. Oh, orang kul sarsa. Sarsa. Iya, bilang kesempatan sama Bapak. Lugo may suara mo na sa tarbigi.
Kami yang tak ada
suwak soni kau tenang. Buya kali bersenong anak. Asa buih hamil keluarga na bahagia. Ang tiyak na niyan anak dijalong pan at kapangyarihan sa sunod na nakapagpapalit. Sayang tiyak man yan aman pahukumungaw. Moro te alam ang kami kurang nan narado karuman. Mga ako karuman. Meron ko masayin ko memang kerai mungkin dan alami orang anak mungkin dicoba andai siap dua orang alai di perlawanan menawarkan dalam buih masalah anak molo ano te dito pa yung so kali mati buat yang kami asal saya yang mahamu jatuh tapi amal dan saudari mata Indonesia selamat jalan masyarakat. Hilang lah. Maafkan kami penilang. Jalan apa? Terlebih dia kagogo tupe dinataka dukado ima pasorion dinang jumolo natoras namio manat tulang namio siya tonga-tonga di kibarka totong lope hita marahula-hula matong kolyadi itu dibata palan tikyon wala mana siyan hani be salutna nami wakili ala sederio na kudu borhat tulak tawanan non di nakataptaran ng kerajaan ng kasatok kinani ditikki di ngulu di tulangon wala mana dia katulang nami tulang nami nasoni di koparan di tulangon nasoni dia kaopu moro ko na ordingon tukte so dia kakakadayota tapasahat pe sude akan namangiluma pita dari dikit laote didik di waluna do hita masih maaf tunggu hape hita matokata sari hari hata hita matoka mengucapkan mangiluma dari kita lo debatai yang gua kemakai
Didik kini uluna, wala no mana. Dada naga jamidai dia kapelaku. Mana dia kapapara di tulakko. Wahana hita asasada didik kini uluk kamusye. Ikon disoto hita namasima apa. Wahana hita asarame. Behana hita asasada dia kapaparan ni narpau sabutna. Hita mana nasakang kadongan. Nakaning di pahudi kami do, dia kapato hati peparan itu lako. Morope so dia kana tersinggung sada berubah naik. Dihamu dia ketulaku, dihamu na dia kambiku peparan itu lahon. Soniro nang dia katulaleku di so, di lagi siendra naros yang minado. Takas do tutu, moro dia kana miruma pita. Tiada guna hita miruma anggo disor. Didik kini golura do hita miruma. Wahama hita sautu. Dia akan masih bololuan. Dia akan masau. Alai sada berubah mau. Di hita nau maleu disor. Waduh untuk do hita. Alai makke soni. Tabai penakaningan. Selama jalan matulang dan dibegi kamote. Jadi mau molo hita istetak tadi dibegi kamote. Ayo, ditiki orang lain ato. Apa mahita? Martami mahita. Anana di permoting di tulangon. Bunga dibayar sakat akaladekan. Ima mapasi dumari. Ima dinapagatto. Namang ginabi tufude bakara dari hula-hula. Naksomoni bakara dari masahuta. Alai naksomoni buruk akadina. Dan bolope pesara jaka patuhaki. Orang do kucina, nakani marulah-ulah ko. Tengah do gunana kita, natok kada kita. Andi begini. Terima. Namudo, moro kita anak Kristen. Iko sama-sama kita do bersama apa? Kuhama kita asa pesara dadingga. Kuhama kita sautu. Balanigo, harap autu kita namalui kilo na dapato. Napa dapotan jaka pasukasu. Darena sakat dihamakuan. Nah dipatukan di depan kita, alai sakat naringkat do dipatukan kita. Sada pebaruan, moros yang hamatianido, asa borha, maka foto tuhatai. Alani, ada sakat hamakuanis. Berarti rencana Tuhan yang indah. Hidup dan dipatukan kita. Jadi huruf ketua munasoni, tupe dia akan sohot, nasosohot te. Mudah-mudahan dapat kasirat sirokan itu dinate. Dan lebih lagi ada kurang, itu nama si palolu tuan muna dan tidak nanti kurang dari masih wasok kami sama-sama mula nanti jadi nanti mudah-mudahan mai tak usah lihat oke pulang juga sahabat kada jadi naraku molope tunduk hak kita kepada Tuhan ini dan meninggal itu hak satu makan satu itu kita yang buatkan Tuhan berarti mah ada pelawakan tembesi dorong nami, naik pe kalau tu piaro akan naik capai yang kami kuduso, bah kita bagiku, ay apa sonika, dia tu, nak siapa deh, ini tak kurang, ada, bagus, ada pun ada, naraku, malu maniko bimano dia katulang ada, abang nadi so, naraku akan siapa ti manjote, mana? Anggur, lagi narok baik, narok dengan perkuda. Iya. Ibu Tora. Oh, Ibu Tora. Iya. Ibu Tora. Ibu Tora. Oh, hari semua berdua kalai kusrean ya. Mulai. Iya.
Dewoku. Oku. Makan dekat aku. Sering itu ibu awal dan seorang muncul dan yang berkurang seorang kesehatan berkembang atau berubah sebetulnya berubah. Kata Indonesia Ture Urukai do anak Ulu Yo aman Endra Tanai Umas Roa Merjabat Tuhan, pasal-pasal itu wajib. Kesalnya juga ada satu. Ini bukan kita ikut umat bota. Tujuh umat marco Tidak yuk hatai. Oleh dalaman sangro abang kata. Bawa itu pada rutina. Markupal kiro moho dua bang. Ope anggia dalam moho Tunari, gimana?
Itu ada di luar